Kublaya pi baro ki bapet ikan ko kubor jongi upet ngo cable news. Kimat makong sang jong ko kubor menta kata yo kilong. Sa teng ka jing shinaya ka shilong dauki road bam ajaka ki trajaka ong uba preston tensong. Syakot hadir sa presiden ke FKJGP halor ka jing huri-hura unemployment rally. Yo jamin no ubernat marat hadin lai banai tam basyong patong. Sengokumen ubat rembui bapenkiu haduk lain ni sausya yak scholarship ki kena. Beliau Abhishek yak office trekam jong ke AITC hari lom garu. Bat yaro kinong yelek kai bat ki coach yak Surka Meghalaya halo ke jing penlong yak North East Olympic Games arhajar arpoa. Ban sengotu yak jing nyat ki kam ki jam ha ka biadai ba ka jing shinai ki surok ha ka jalla ha ka sngi hat majai jong ka tayu usembut menteri rang ba ka jalla uba preston tensong ulalum yak jing alang bat ki he officer jong ki tanat ba pher ha po secretariat kane ka jing alang kalaya tai sani halor ka jing na ka jing bom yo jaka na ki tra jaka ban shinapen he yak ki surok ba ha ka biadai bat ka jing shinai ki surok ha ka jalla Haga jingalang ka belalum do ba preston tensong le don lang ru chief secretary ke jelau ba DP walang ki he officer jong kitanat sarkar ke bagan top na katanat forest revenue PHE MEECL katanat penmi boarding bat PWD haga ba kliatai ke baidai ba kajing shna ya ka surok shillong dauki ka surok nongston kershai rambrai ka surok mahesh khola ranikor bakmara bat kiwe Uba preston ulaong ba kidan gijing ki berit ki balami nakaliang katanat forest ke PHE bat ke MEECL hagaban pen kenria ki katokan ki benta bat ban pen kenria ki pos elektrik nrai kilala ban pen bet no ikini ulaong bahalor ke jingshna ke surok na shillong shadauki kiladon ki katokan ki benta ba ki tra jaka kem tre ban pediang ya ka bai jaka bat kumtala betha ki deputy commissioner bagian penyat chikmat ya ka kam bat ban pen suthu ki tra jaka bagian pediang no ya ka bai jaka Urituru badan kitra jaka ke belapan pau bagajing ai ya kabai jaka kalong kabarit palat. Ndai kedadan pat ke belapan pau bakim tre ban ai ya ke jaka jongki. Ha kabedai bagajing shnai ke surok 4 lane na jingking serpi syah nyomer ha apa shillong. Uba preston tensong ula pentip beladap ban khot tanda biang bat hadian beladap ban pendap igi kam ki jambaro. La kemi lenti ba ha unok pra mentagasnem. On sa IT ya ke work order ban shnano ekne ke surok. MECL, Power and PWD relating to the progress of Shillong Dauki Road, and number 2 is relating to the progress of Nongstoin Ramrai Kershai Road, and also relating to the progress of work in the Maheshkula site, Ranikor, Maheshkula up to Bakmara. We reviewed it today very nicely, and small issues were there. Sometimes it happened with the forest department, sometimes it happened with PHE department for shifting of utility, and then sometimes it happens with MECL for again shifting of electric pole and all. So now we already resolved that by any means it should be completed, all this process before November end. Means on or before 30th of November, we'll be able to resolve all these issues. And secondly, we discussed about few stretch of Shillong Dauki Road, where some portions of landowners, they are still not willing to accept the compensation. So again, we have directed the deputy commissioners, East Castles, even all the deputy commissioners join us online. So we discussed, we instructed to all of them to pursue this matter and also to convince the landowners to accept the land compensation as early as possible so that the land can be handed over to NHITCL for implementation of road construction. Usembut Menteri Rangba ke Jelau le thu ba ke jingalang ke lekren ru ke bedai bat ke jinglong jingman jo ke jingking duar ksuj. Bat ekene ke surok ba lapet bat kemi da ke National Highway Authority of India. Bat menta kidang penlong ya ke jing maramot ya ke jing jular jong ke jingking duar ksuj. Ke badan hak Umroi constituency hak ke distrik Ribhoi. Ulang bahadian baladat ban maramot ansa Syak biang ni kali baniat tang bakan don no ke jingbu kendon bagi kali kan omla bangkit palat put. Habagiyat na kanagajaka.
Bala bataru yo project director ke National Highway Authority of India ba udai bandan bet akan ke jaka bat ban pendap kloi kat bala ekakam ban pensuk ya kalit kawan upat ba. Uba prestun tunsong ule turu baga jingshna ya genjiki yang dwar ksut ke batamai kalia chakmat bat u kontraktor ula ai ya gejing pentikna bahaki ni kisau ne san banai on ya le ban shna pendap no ya kan gejingkiang. Ha ka bedai baga jing temu ban shna ya gejingkiang dam site ke batamai. Uba prestun tunsong ulong baga National Highway Authority of India keladap ban IT ya kan project sya ke NHIDCL bat ke sarkar jela ke don ru ke jing temu ban shenai ke surok 4 lane nadu no yam shadu shilong kata lada yo ya ke jaka na kitrai jaka balada kam yo ke jaka kan shenano ya ke surok 4 lane ha ke Shillong Eastern Bypass ke ban mi shakatan mau diang ban peneso bat ke nong ba Shillong ke kumakolong hina maria ketu pada ke surok kapek na kaliang jok ke National Highway na hai te menta ke repairing work is on la kumuru after 3 days hadin laisgi nangis kem berjalan again allow you can traffic baganya but of course ke traffic kan mendai ban ong ba South Pole San Pole then they kin restrict katu bani ya ka way jong ki niki commercial vehicles kaya data they ha jo por ngi I direction you project director jong na hai ba un station yang tai ba un pendep ploy ka bala ikan de ni don ke plan ha ka bai de na du nak ken adam hadu aslong begin convert cakap 4 lane subjected pada lagi yo ai cakap de la jia begin yo cakap ru ngile ya kaneka ka 4 lane tam ngila ban ya ngo syaka eastern part nomor menta ka western bypass Shillong Western Bypass menta kelanang ya cakap dia mentang pelan ru bandon sekata ka Shillong Eastern Bypass ka balik second ni somewhere sini line area mau diang bahkan connect pada biang siapa tu ka Shillong Bypass dia kata dia bagi nak don ka initial stage kumno balai kata halur gejing keno unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma ba ke sarkar MDA kamdan satya ki scheme ki ba compare ki bammi na ka Integrated Basin Development and Livelihood Promotion IBDLP. Uba prestun tensong ulong bagi patba kejela kim dan jingshan ya show Dr. Mukul M Sangma ubalong menteri rang ba berem kejela bad unong yalam jong ke Trinamool Congress bad ula keno bau Dr. Mukul M Sangma ula sami himasi bad ai ke song pisa ba san hajar tengka syaka wei pukoi ke long yeng ha ke senam arajar khat nyo ha shwaki election bad kedai ke jingle ke babakla. Uba prestun tensong ulong bau Dr. Mukul M Sangma ulalong menteri rang ba kejela haduk prasnam ndrai shimlala ban pendap iki project ki ba kongsan jong kejela badi ban kelinu balai uklamla ban pendap ya ke hotel Crowborough ndrai ke sarkar MDA kelala ban play ke hotel bat shen on supply no ya ke Marriott Hotel Harjil Road. I think before election 2017 what he did even even the cattle he distributed cattle and then he gave 5,000 to each family. I don't know what he has done, and then there, in fact, it's so irregular, I should say. So therefore, I think you should ask from Dr. Mukul Sangma himself. But what we are doing right now, be it focus, be it the pride, we are doing well, and then and people who receive it also, be it the SHG, be it the society, and be it the cooperative society. I mean, they are being blessed with these schemes. We implement it. But ultimately, under the leadership of Konrad Sangma, Chief Minister, the present Chief Minister, the MDA government, we are able to complete it. And number two, now we are going to again inaugurate even JW Marriott Hotel in Jail Road. That also next month it's going to happen. So see, I would like to just tell you, let Mukul say anything, whatever, because he don't have any issue anymore to say. And I know well, people also does not trust him anymore. Hakini ki kendiat tayo la sakhi bagi noyalam jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP bat menta kata yo ru ki pulit ki lakhot hajar yo President FKJGP uba Dundee Cliff Kongsit halo ki jingsha sho ki brio bat ki jingsha penjulor ki kali na ki jing penlong yak unemployment rally dak FKJGP hak arpo pratari urisau ar hajar arpo ar
Ha kabedai bagajing syakot hajar ginong yalam ke FKJGP halor ka huri hura ka belami na kajing yat rally jongki. Ha gani kajing na hajar uba Dundee Cliff Kongset gladon ki dukhat bagi nong yalam ke FKJGP ki blalet bansen raniu ha ka Sadar Police Station ban syakli jingkli ki pulet halor ka huri hura ka belami na kajing yat rally. Habaikan bagi nong patai kubor uba Dundee ulong ba skoper halor kani kajing syakot hajar bat kum unong yalam ka seng unhab ban syem ka jingkit kli halor ka jingja ka bami na ka program ka bapenlong na ka seng. Uni unong ilam ke FKJGP ulah maham baka sorkar bat katanat pulet kemdai banyat jubor ki shika kenro. Namar on dala poi shika kutlat ken om bansie wat banetun ju ubor. Ulong baga seng kan beteng ban penlong ya kejing dawa ha ka bedai baga jing bam yo akam yo ajam jong kisamla. Balada ke sorkar kam syem me kejing kit kli ban ai kam kisamla kumta ke FKJGP kan penlong da kejing ki pat ba. Seng dang bon bang hab le penlong public meeting keleng-keleng hama lagi district dihadin ki wat ki pocket meeting ru akisnong kita nginlom ikun samla bat nakaleng ka seng ru umdi ngindon la ka jong ka program bang ngin penlong nam ta ki youth hapo ka office rekam ka seng ru namar ya ka office rekam ka seng lasna kanang ru nam ta ka Sleman sanjur ikun samla Satu kelada. Lada kakpor kadang kam ni bangin address ke isu lembak public meeting lada kadang kajing parking makanang yang mensing hab ya sama ka isu si kamtam me beri ka kani kajing bamyo kam yo jam ka di kata ka burning issues men sia kerana mentah te henrei nakaleng kaseng ni sukwa ban wara ahmad jok sarkar bahkan pedlam ya kani ka benta bahkan simkhia komno ban thao kilat kelenti mo benta ban thao kilat kelenti ban Pilihat ikna samla ka jongi lada de kam sarkar ne kam la jong den re dak sarkar kalong kuman te nga thai dengan pelong no program ngimtip dai ka banja namar baki kena samla ka bolong menta kilong very much frustrated hoi hadir maka kata kajing kali jongi kala ya dapat pelong tengi kadang kata kajing ya pensapriang haki social media kamtam kala pendokam de kentian bakadan kata ka violence and bloodshed Rega bas komen ba kalau hadirin bangi nak kaleng kaseng ngilawat ba umdan menuru batia apa hospital ba don kata jing stomjer nak to ka jingja to ka rali bat ka weiru kolong ba ni nak kaleng kaseng ni kampung kesan ya kata ni nak kaleng jong SP bat mah to borom SP to ka East Castles mu yu lah kesan ya kata ba ka de tang minor incident umdan ni ya tang su first aid treatment balik nak sia de kan ni ke ito ba kan oi paro persnam jong iru ba amdei ban sapren ka rumah de kum gitu video dawa so ka jing tip Superintendent ki pulet ke distrik East Khasi Hills ubak Sylvester Nong Tenger ula pentip bagi pulet geladak ban kam ya sangut ki beriau ki badan keti ha ban syok beriau bat ban penjular ki kali ha ke jingyat rally kabel penlong dak FKJGP ula ong bagi pulet geladak ban register ya laitri ki mokot duma bat ke jing toket kenang ya caprang USP Shillong City ubak Vivek CM ula ong bagi pulet geladak ban ai notice ya ginong ilam ke FKJGP bat ki pulet klayo e kejing trailang na ginong ilam ke FKJGP handai kejing toket kerang ya caprang halor kejing kendo bagi pulet kila pendek bat bon kenta ban kli jing kli ginong ilam ke FKJGP uba Vivek CM ula kentat kene kejing kendo bat ulong bakam shimladon kanu kejing pendek ya ginong ilam ke FKJGP handai la syukhat iki bani kli jing kli bat am shimlabat ru da bon kenta ya ginong ilam ke FKJGP Hi, kaya him kaan ni, and then ila summon the leaders, but itu giba dekti hak tu ka sini itu te ila identify, but legal action be taken accordingly. And atli ki case giba yedi baga tu sini ila register, but layak cuma token, token sekolah giba register 8, kata layak cuma. Iki inti ban pendek ke toket apa pasang kalang ki ona ba kani kajing khat hajar jong pi hadu sausan kenta kalong kajing pensitom niki kam dei su kata kajing banong ban toket so kam don e kumta banong ban penjinjar ini no andai kajika kum kajing don kam ding toket kumta hi ka bolwa labu kan kam don e kata ban penjinjar normally nginam simple aja kar kenta tada ki wan khapor babyang ki ai ke ik bakli wayo kila jawab selesai nginam simple aja ka se ar kenta
kamu pinang yai khot chu na tang adu uniu presiden kala akut kini kajing Kita khot bersama aja. ka jing toket. Let's say kum ka jing toket mangkas ngi hi. Kum ta ikan ya. Hadin kajing syakset hapatok mentala lai benai tam halo kajing keno ba uladon keti hakaban penya yakakam auria bat ban bu ikitiar pen bethai haka farmhouse satura haka sebalang jong katayo ubernat en marak ubalong unoyalam jong ka BJP bat UMDC katura haka sebalang jong katayo ulalai no na patok hadin ba ulayo jamin. Penat Meluk! Penat Meluk! Penat Meluk! Penat Meluk! Penat Meluk! Penat Meluk! Haba uni unong yalam ke BJP Meghalaya ulalait na patok dakis pa angut kinong kersian baki pat ba kilami ban pedang songbai ubana bat kilaya pat ba bani oni u haduk bandapoi haka yengsa Ubernat marak ula ai kubrai ki pat ba kiblami ban pedang songbai u bat ekino yalam jongka seng BJP Ubernat ulaong baka sarkar jala hapok ke jingalam ke seng National People's Party NPP gala persyang ban pengat BA u bat ban sat u hapok patok ndrei kaan gala le ka badan kam bat menta ulalait na patok Ulaong baka jing syakem jong u kadai ka bom dan nongrem ka baklem ki sakhi satar ndrai kadai tang ka buat sianti san partai namar kum unong yalam ula pau nambha bat kane kala penting kala yo konrad ke sangma ba ula banrem ha ki election MLA Arhajar Arpaulai na South Tura constituency Ubernat ulaong baka jing syakem jong u klem nongrem kan long penban ka jing mentoy u ha ki election banwan bat kipat ba ki bakwa e ka jing kala ken penlem ya ka sarkar ka balayalam da ki NPP bat ka thong ka ba khmat e jong ka BJP ka dai banrat dengkhong ya ki kam bam sam ha ka jela kumban chupen kan mau ki pulit hau nai tung mentakasnam kilalai khandra ya ka farmhouse jong Ubernat bat kila kem ya u bat pengat haki kendon an ba udan kti hakaban penya ya ka ketem auria bat kila yo kurup ru ya kitiar pen bethai na ka farmhouse semuanya sakanjin being achum maina Jauh bostong aha yang nanang jacum, ndiba jauh aha ikon okabawang ikon racaka. Degi ya angni custody donga gamak nokabaw ki aha mungsam bate achka soni dingthangani na achka soni thangduani na nabi aha aro dalan chanek na manenga hakhet phanan chechelaya. Nakaliang Presiden jong ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong ba Ubernat uday unoyalam keseng uba don ye kejing temu ban aireng ye ke election MLA na Tura bat kan amdan kanu kejing keta ye Ubernat namar ba ulayo jamin bat kane kapen isai kedar ba simladan ye kesabut ni kisaki halor ki kendon ki balapan ngat persya ye u Uba Mauri ulaong ke BJP ke don ye ke jing scam jingmut bakan thawe ke sarkar banwan kamtam habaki pa ba ke jala ki kwa ye ke jing kala bat dei tang ke BJP ke bala ban pun urlong yakani Presiden ke BJP ulayat huru bahaga tayo benengkong jong uno pra en pen benai ke kerteng jong ki kertong ki banya aireng na kaseng BJP ya ke election MLA Arhajar Arpaulai bat ke BJP kan penyang lut iki kertong habaro hendreu pautuli ki constituency jong ke jela ulayat huru bahau no pra laingut ki MLA ki bamenta ken sawan ban penyaso no bat ke BJP We want to contest all the 60 seats according to the direction from the central office. Till today, we have completed the formation of the Mandal committee in 55 constituency. Only 5 constituency left, which we are on the way to form, to complete the formation. And we are looking forward, and we have the good candidate in all the constituency. As one of the aspirant candidate, our spokesperson and state executive member M. Kharkrang, and we have candidate in some of the mandal 2-3 aspirant candidate. Some mandal we are having 2 candidate. Depend on the members of the party, the Karyakarta, those who are eligible, they project themselves as aspirant candidate.
Now, as national party, we cannot declare that they are official candidate. They are aspirant now. Even me also as the state president, I am the aspirant candidate from the 18 West constituency. When the condition is declared, that final declaration will come from the Delhi, nothing from the state. Everything will be decided from Delhi. And the very important point is here that you see BJP, it is a national party, and we are in line with all the they have decided from the central office. We have the survey report in all the constituency mandal, and after the survey report, that also not only one survey report, now already second survey report is on the way, and we are in line with the IB report. So after collecting all this information, who will be the winning candidate will be allotting the ticket to them. We have in North Shillong 2 aspirant candidates. One is our spokesperson and state member, Ba M. Harkrang, and the other aspirant candidate we have Michael Karsentio. So from the party, as I have stated just now, we cannot stop anyone who have joined the party and deny them that you cannot project yourself as the candidate. That is the direction from the office, from central office. We may have multiple aspirant candidates, but I'm very confident the party will issue the ticket to the winning candidate, where we have winnability, more chance of winnability. And again, it's in line with the survey report, with the IB report. Then after that, they will take a call and they will sit in the Central Parliamentary Committee and they will decide the ticket. Umentri rang ba ke jala ukon rat ke sangma hakala sking uplay jong katayo ulaple pa ba ya ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture SICPAC hamau ka siang kabalatai hakajinglot kabakon chispa san phawai klurtingka ya ka ba ki pa ba ke jala kila angnu laslempa hakajingple pa ba ya ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture SICPAC Laidon lang usembut Menteri Rang Ba Kejela Ubak Preston Tensong, Menteri Ketenat Arts and Culture Ubak San Borshulai, Menteri Ketenat PHE Ubak Renekton Lengdok Tongkar, ki MLA, ki MDC, ki Head Officer Sarkar, bat kibai-kibai. Lasnai ke SICPAC ha ke jinglot ke bakot, shispa San Puwei poin lai-lai klur tengka. Ha ke jingbai tengka jong Ketenat Kesurkar Pedeng, kata Ketenat Tribal Affairs, Ketenat Development of North Eastern Region, bat ke North Eastern Council. Kabalong shispa lai pun rio poin Arnot klur tengka bat ya kakatsan poin iwai lai klur tengka pat labai de kesorkar jela. Ya ke SICPAC latih ya ke jaka kabadan kumbasau po akar bat la pelat ya kamang tengka jong ke project aka arpunyo trek ulber arajar katsau. Kat bai ka kam kontrak la IT aka arpsan trek urempang arajar katsan. Haga bal aipor badai wansna pendap no ahpo aka lai pui trek unopra arajar katpra. Raya ke project lasna pendap mentah kesenam. Hapo jong ke SICPAC, kadan ke multi-purpose theater, kabadan Syihajar nyospa lep kendai tili kejakasong na kebentai kinong petkai, ke Little Theater kabadan Laispa art tili kejakasong, ke Black Box Theater kabadan Sunspa nyopsau tili kejakasong, bat ke Open Air Theater kaban nyam Khatsan Hajar ngut kinong petkai. Kadan ru ke Art Gallery, ke Sky Theater, ke Exhibition Space, ke VIP Enclosure Area, ke Auditorium, ke Badan Kerensan ke Balak Banshat Pelun, ke VIP Banquet Hall, ke VIP Lounge, ke VIP Restroom, ke Tribal Museum, ke Media Center, ke Television and AV Studio, ke Library, ke Food Court, bat ke Jakarta Rekam. Habakran kumkongsan hagajing play ya ke SICPAC. Ukonrat kongkal sangma uloong, bakani kejaka kan long kerensan ke bethamai bat ke papaka, ban penlong ya ketem kaput ne kinu-kinu ke program ke bahaya. La kalong karwai ke siau, ketem kaput, kejing peninam ya kalariti, ne ban penlong ya ke film festival. Bat kam tam ke ban peninam, ya ke rukom tan jeng tan ki pat ba ke jela. Bat ke tan cite lam mingi hi berok kowai. Uloong ba ke SICPAC kan long ru kerensan manajikai kisam la ke jela bat ke tan cite lam mingi akar wai ke siau ketem kaput bat kibai-kibai. Kenang bakan long pat kalat kisam la banyo kam yo jam hadian habut.
Lapan syangkun ni kejing play ke sik pak da kejing shim benta jeng ki kun hun tem bat ki kun hun ruai ki bapau jeng kejela ki bekentup ke Shillong Chamber Choir ke Somersault ke Penter Orchestra ke Magnificent Seven bat ki wei ki belapan sengut tenan ya ki belawan syakani kejing yalang. When I entered this hall and felt the ambience out here, I felt that I was not in Shillong anymore. And I'm sure that most of you felt like that and still feel like this while you sit here and enjoy the performances and really the overall atmosphere and this entire setup that we have out here. And in order to make things even better and even more exciting and make us feel that we really, for a moment, that we are not here anymore but in a different place. I also tried to take this opportunity to thank the Government of India, especially the Donor Ministry, the NEC and the Tribal Affairs Ministry that have funded majority of the funds required to construct and make this project possible, and of course some fund that was provided by the Art and Culture Department of the Government of Meghalaya. And as mentioned by so many speakers before me, that this is an appropriate day for us to inaugurate this beautiful auditorium and this entire center, and more importantly, dedicate this to the younger generation and to the future generation on this very, very great day of celebrating the children of our state and the country as a whole. Umentre Kapuli Puthi Ubalak Men Rumboi hakasne hatmajai jong katayo ula pentim bagi sorkar jala kaladap ban pelan ya ke scholarship syaki kena school bat kena college bat kila don pan kato kat ni ki kena ki bampat yo namar ke jing bombyang ke bank account ne nakibai pat kidau. Ha kabedai bagi jing pelat ya ke scholarship syaki kena pulih. Ubalak men rumboi ulong bana kebenta ke pre-matric nagi arajar nrius pa anrup langut ki kena pulih keladon arajar sans pa kat prangut ki belayo ke scholarship baladet bansio ke pisah ke bakot nyopo pralak tam bat ki dan chispa san pusan ngut ki bampat yo ke scholarship ha ke post matric scholarship ki beri banyo ya ke scholarship ki long san pu prahajar saus pa sa pulangut nrehedo ka khat sau trik unai wieng ki belayo ke scholarship ki dan san pusa hajar nyos pa lai pongut ha ke jinglut ke bakot kendai klur nrupusan lak khat lai hajar nrus pa san pui tingka bat ki basa ban yo scholarship mentakilong salai hajar nyos pa khat lai ngut u menteri ketenat pulih puthi ulong ba ke jingbam yo ki kena bat samla pulih ke scholarship kala bandai nak daw ke jingbam biang ke bank account ni nakibai pat ki daw ndre ke sarkar kadang simkya bat ke PMFS bat ke NSP halor kene ke benta
Uba lakman romboi ulong bag sarkar Maria yo ek pisah na sarkar Penang kala pelat no mardor ek pisah ki kena bat kisamla pule. Bat kajing siu ek scholarship baru ki kena kala kot syakashispa kandai pun reu klur tengka. Uba lakman romboi ulong bakawe ni kajing job jong ketenat pule puthi kade kajing penkiu ek scholarship namar nadu gisnam ki bamanchwa. Ki kena ki yo ek scholarship kata nadu 8,000 tengka hadu 10,000 tengka haka post matric. Henry menta kejeng ai ke scholarship kalong nadu 1,000 tengka hadu 1,000 tengka. Bat kejeng pen kieu scholarship kalong hadu lai ne sausha na bagi kena kijiyo menchua. Kajing pelaj ikir scholarship jong ki kena na menta ka pre-matric bat ka post-matric scholarship. Kasang nadu 10 tarik jong ling benai. Bat kat kum data ki ba nilayo. Nila de pelaj ha ka na menta ka pre-matric. Speltrik mulai kadwe arjar puar nyok hawut ka total payment kelong arlak kendai jar nyos pasang peu bat hak speltrik hi saarmut biang ka total payment kelong 2,000 bat hak kadwe trik arajar sauspa sau pun riumut bat ka total payment kelong nyok san lak nyok kendai hajar kendai spa san peu ya ka pre-matric scholarship lade pelai nang ta arajar san spa ka prangun na ki arajar ndio spa nyu pulai ngot kajing siu kalau dep siu kalau nyu pralak san hajar nyu spa kidon ki bempat yo kembasi spa san ngut gila bandai na bang account jongki lane na kanuk ki issue te yakane ka sarkar kadang yakren kadang bat ka kadang le hapo kan national scholarship portal kuno ban le khnang ba kine ki ba sa sispa san pusan ro kinyo ya kan scholarship ko jongki na ka ka post matric scholarship ki bade ban yo kinong san prajar sau spa sau phulai tang bahadu khat sau trik ubnai khatwe arajar fuar ki balade siu kilom san sau hajar nyospa lai phomut haka jenglot ka ba khandai klur reu san lak khatlai hajar reu spa san phwe kibasa nang ne kilom sa 1,000 tam 1,000 tam duna lai jar nyos pa khatlai bempat yo ya ka scholarship kineru nang menta kila bandai issue ki KYC issue ke incorrect bank account lane ka inactive bank account lane ki we pat ki issue ya kineru ka sarkar kadang yale ban pay lembaga PFMS bat ka NSP khnang ba kini ki lajar news pa khatlai ro kide ban yo tangi na kaleng sarkar kalong niele kat bala ba we bala po ka pisa shangi na sa comment bangin release hakapor ka ba kloy kat bala kalong nanu ban swap pay ki scholarship jungi khna kali kat no ki yo 8,000, 1,000, 1,000, 1,000, maksimum 10,000. Haki na ongi ka pus matric. Henry ni pat house name arja arpeu kakandai. Ni shim ya karai ba ka minimum scholarship ka belum khat 1,000 ban maksimum ka poy hadu 1,000 plus minus. Te kane kalai rabha ya uduk usuk nakabenta ba unyo nakabenta ban sil ya ka by school ka jang marka scholarship kenik scholarship ka kamot nakabenta ka jongno kare nang taban yarap yang kena school nakabenta ban siwi by school ka jingkali kalong menta kidon ki kena school kiba kena college kiba kaju ka kelas kaju ka yo kiyo tam kiyo duna andre ka ba napo ka scholarship cell kale kalong katkum kinoms kiba gide ban le bat katkum ki kidon lagi jong kriteria kedang group A, group B, group C, group D, bat ki bah group A ro, lane group B ro, kidon ni ka jinga per kat form kita kinom skiba de banyo. Dengan nak leng jonga, kung minister of education nga das ngungu ya ka sarkar ba kala kubur banteng kiu ya ka scholarship jong kena jin hado laisha sausha ya ka ba mensua.
National General Secretary ke All India Trinamool Congress AITC Abhishek Banerjee hagasngi palai jong katayo ula ple ba yak office trekam jong kanika seng san perthai hatura West Garo Hills kum shibenta ban penkre bat ban penklan yak seng hagajing yakun yak election MLA kabanwan. Hakane ke jing play yak office trekam ke AITC Meghalaya leadon lang Presiden ke TMC Meghalaya ubat Charles Pingrove unoyalam kalyang persya Dr. Mukul Sangma MLA ke Umroi ubat George Bilingdo kinong yalam bat kinong kitkam kanika seng bat kiwei Abhishek Banerjee ula ai kublai ya baro kinong yalam bat kinong kershan kaseng kibalatrai shitom banyale ban penklanya kaseng hakarilum Garo bat hakajala Meghalaya baro kawai. Uloong pakathong jong ka AITC kadai ban kentiu ya karoi kapar po kajala bat dai ban penklanya ke AITC hakajala da kabadon kajinga dai ba kajinga trailang bat kipat ba jong kajala hi. Nalor kaniya uloong ru bat kasorkar MDA kadai ke Meghalaya Disaster Alliance namar hakapor bala thawe ke sorkar hagasnam arajar khatpra kipat ba kiladon yakibabun kijing angnut bat kijing kerman hendrai kilamat tang yakibabun kijing tiaw bat kumta la kipat ba kajala ki kwa ya kijing kala kumba ki angnut kideban mi syakmat bantrai ban wanra ya kijing kala. Ula kentui ke kena puli ke samla bat kipat ba bakin ngatrai lang hakaban penduk jatno ya kini ke sorkar kabamenta. The sun rises from the east. This time, India's future and the power, the quest, the hunger, and the determination to usher in a change will start from this very soil. Meghalaya's everyone, starting from the youth to the students, people across all walks of life. I invite you all to be a part of this journey and ensure that this corrupt, narcissistic MDA and NPP government is uprooted from the state in the next 3 months, and a democratic, a progressive, and a government which works for the all-round development of the state and its people are able to firmly make themselves available at every part of your life, every walk of your life. And Trinamool Congress is here, like I said, to stay put. We are not just here to defeat the NPP or to defeat the BJP. We are here to make sure that you get your due, like I said. And Trinamool Congress is the only party which is taking on the BJP head on. There has been many other political parties in the country. But you see, a lot of people, especially my friends in the media and press, make speculations about people jumping ship from Trinamool to BJP or from Trinamool to NPP or from Trinamool to UDP. But as a matter of fact, if you observe the precedents in the last 6 months, Trinamool Congress is the only party where 2 BJP parliamentarians have jumped ship and come to Trinamool Congress. So it is the only party which has been able to take on BJP head on. And we are not going to be cowed down by their intimidation tactics. You be rest assured of that. Kipulit Karib Hoi District hakasni thoding jong katayo hadin bakilayo jingtip ki bapaka sapang kayat kayeng jong kinong khai drok kila penlong ya kijing pen up shrimp bat kilayo kem ya kilangut kibriyo bat kurup ru ya udrok heroin ubasong dor kumba arpoklor tengka ubalat mu ban penyat yo hapo kejala Meghalaya. Spot bowling ni football itu mai kontra ni jebor dengan lengkah si 16 tu enggak apa namanya Dagjing Treshitom ban pendu ekjing shalan bea new drugs syapok kejala Meghalaya.
Kibor pulet ke distrik Ribhoi haka khat pratrik unai weng arhajar arpuar kilayo ban kem ya laingut kibrio bat ban kurup yo drugs heroin basang dor arpo klur tengka ai. Kat kum gejing tip layo lum laong bagi pulet layo jing tip lo gejing temu shalani drugs na kejela Manipur sha Meghalaya. Kumta ki pulet haka kat pratrik unai weng haka porsan beje ai kila penap shrip ya ka bas ka badanu number MN not UAA not South Prasau. Badien kat tu kene por kliyo ban bat kene ka bas badien bala talasi ya kene ka bas ki pulet kliyo ban kurup drugs heroin bala song ha ki shispa asan pokrat lik sinduk sabon ki bala buri ha ki benta basadien jong ka bas. La pente bro bakane ka bas night super kadi ka balaket iki sapu ingot ki samla pulia na kejala Manipur ki badang temu banwan syaka study tour syaka nong ba Shillong. Ban nakaliang ki pulet ki lahap ban penbiang pat dagi bas ban penpoi yakini ki samla sya Shillong. Kibor pulet kila kemno unongnya jokane ka bas lembat kinong buat ki bala tip kerteng kumu Saddam Hussein u Iqbal Hussein bad u Rashid Judin ki bala keno don keti ha ban shalani uni drugs. Bat nakaliang kibor pulet kidang penlong ya kejing toket alor kene kejing shalani u drugs heroin bat ban beteng ya kejing kenra ban yo kem sikiwe pat kibren keti ha kene ka kambe ai. So while the NACA was being conducted in the early hours of 18/11/2022, we managed to detain a passenger bus with a registration number MN01 AA0484. So based on thorough checking of the passenger bus, our team of Ribhoi police officers and personnel, we managed to recover around 158 soap boxes of suspected heroin. So based on the recovery, weight and measurement as well as the preliminary test was conducted, and it was confirmed to be a high-grade heroin. And the value of the high-grade heroin is around 14 crores in the market value, and the total weight is around 1.85 kgs. So this is one of the highest recoveries by the Meghalaya police in a single day. And also in this connection, 3 persons have been detained, namely Rashid Judin from Manipur, Bishnupur district, Saddam Hussein from Bishnupur district of Manipur, and Iqbal Hussain from Bishnupur district of Manipur. So an NDPS case has been registered in this regard, as well as investigation is presently on. Ribhoi Police as such is maintaining a high vigil under the guidance of our Honorable Director General of Police, Dr. L.R. Bishnoi, to ensure that Meghalaya becomes drugs free. Especially Ribhoi being a district which connects many states through the National Highway 06, we are ensuring that we are having regular nakas as well as patrollings to ensure that these antisocial elements do not penetrate drugs into our society, which spoils the youth of Meghalaya. Thank you. Kipulet ke Ribhoi district menta kata yo kila trai borba hakaban te la kam ki kam khayi be an bat haka khat san tarik unai wing kila yo kam ya ki arngut ki breu bat ayo kurup ru na ki arphautli ki ksiartli ki ba ka don hadu shiphautula Sasisen pat ki bor pulet jong district Ribhoi kilala ban pendukut ukunjeri ki kam salan marbe an Hadian bagi pulet ka bernihat polis outpost kelayo ban kami gi arngut rengkat bat arpau teligi ksiar bas pautula kawai ke belakot palat Shikrur tengka. Kat kum ka kubor beliau lum ki bor pulet ka distrik Ribhoi hadian kejing yo kubor lor kejing temu ban salan ka ksiar bian nalat rembai harilum jantia Sha Asam. Ha ka khat santrik unai weng arhajar arpuar ki bor pulet kila penap shrip ha bernihat bada ke Porsche pau bejaman step kelayo ban bat ekawai ka Mahindra Scorpio kemudian new registration number AS not UAEJ Nreo Sau not Nyo. Bad hadian kejing talasi kene ka kali pulet kelayo ban kurup kumba arpau teli ki ksiar paka iblatmu ban calan bean Sha Asam. Letho bahadian kejing obat kene ka kali rengkat bat ka ksiar belatmu ban calan bean kila kamno ya arngut ki belat keno dan keti ha kene ka kam calan bean ya ka ksiar. Ya ki belat tip kerteng kumu Abdullah Hussein bat usan borlang khayong ki ba sa nalat rembai ha rilom jantia. Nakaliang gibor pulet adian kejing toket ikini ki arngut kila kamno ya ki bat kila lap ksai ru barang don sekiwei ki bedan ketilang ha kene ka kam. Kibadai na Asam kumta marmar ki pulet kila penlong pat kejing toket halor kene ka kam.
Day hadin bakaladon ke jing tua jong ke khandau jong ke jing king duark so kabadan ha umroi constituency kabala bu ha ke jing ma ka bakrau bat penthut ru ya ka let kawan jong ki kali bau MLA ka than uba George Billingdo bat ki he officer kila let jurep ya ke ne ke jing king kabala shong senjor Shisngi hadian ke jing tua ka khandau harut ke jing king duark so kabala bu jing ma ya ka yat ke yang ki pat ba nong let nong wan ke bayat leng ba ke ne ke jing king Hakakat sautrek unai wiang ar hajar ar puar. UMLA ko umroy wa George Billingdo ulalit banjurep ini kejingking duar kesuat rengkat bat ki he naka National Highway Authority of India bat ki officer naka tenat PWD ke jela. Hakane kejinglet jurep ke bakerki jong ni UMLA ledon lang project director ke NHAI u Anand Singh Chauhan u superintending engineer ke PWD uba Ezekiel Lingdo UEE keterangan PWD Umsing Division uba Rempang Kharkongor bat kibai de kiba nak NHAI. Katgum kejing jurep kene kejing tua harut kejing king duar kesuat kebelanang pensyong senjor kene kejing king yat kali lalap ru baka dawi kedai namar kejing ti ka khandau na kebenta ban snai kejing king thamai kebelan harut kene kejing king kebeladap snan nengkong daga NEC. Habakran ni kinong pathai kubor uba George Billingdo ulapan pau ya kejing sokya ke bajor halor kajing syong senjor jong kene kejing king duar kesuat. Kabade kejing king yat kali ke bakongsan ha kejela Meghalaya ke bapnya soru bat kiwe ke jela. Bad ulong ru baka daw hi barok kadai tang namar kejing bam simkya da ke sarkar jela ban chna da ke bakham bit khambyang bat ke bakham skam. Ulong ru ba tang hapok umroi constituency kidan artli kejing king ke bakongsan ke bagentop kejing king duar kesuat bat kejing king dam side. Kibalas sedang syong senjor bat bu jengma ke yat ke yang kipat ba kam tam ka jingkit jongki kali he bat ladak sarkar jelahi kadang le amat la halor ke jingnan kam ke bakerke ban syim digilat ke bakerke kala ban poi ka por ke basngosi ulong ru ba ka jing syong senjor jongki ni jingkieng ke bakongsan kadai namar ka jingkit palat pot jongki kali kit mar ki ba klem da petcho ya ke jingkya bat kat kum ke jingbo ya uput ubagi di bankit. Ulong ru halor ke jingnan kam ke bakerki ban shna da gilat klenti ke bakongsan. Halor ke jingki yang duar kesuat ladak ban kran ke sarkar jela mentala jan lai snam tam. Bad ha ke bayadai pat baga jingki yang dam side ladak ban kran menta kumba sau snam. Nrai amsyam ladan kanu kanu kadak ban shim khia kerpang halor ke jingnan kam ke bakongsan ha ke bayadai bat kini ke jingki yang. Nagaliang kikat tu keningut kinong yalam shnong bat kinong syong shnong kilapan pau ke jing smusi ke bakrau halor ke jing bam pai khamat da kibor ke sarkar jela da ke bakdoru bala shupnan e ke pisau pat ba ha ke jing shna ya ke Bailey Bridge ne ke jing keng nar ke bala syu apnan kam tang hapo arbanai bat ke ne ke jing keng ru klatorno da ke benrap ru bah ke jaka ban penlot ya ke pisa ke ba palat saukur tengka ban shna ke ne ke jing keng nar ade ban penlot ke ban shna ke jing keng ke bapaka ke banyak lengba ke jingkiang duar kesuai. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge in regular basis. As per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicles. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one. With the limit as described for this bridge. Lakit ru unru pautan new pautan ru aman ka man ka sni e khamtam ha por win mi khamtam ke por ba i khamduna kali kumtu te bun ba kitrok ki bayai bat lakit palat put plat ta daw ka satot ni banyai kali ba kham khia ataru palat e ka sputon asai kanang bu ni magi kali ki ba khia ni nya ni te kum ba je tran menne wala da kit sna da ka kontrol ba ne e ka tu ndo ka pakala dan rei bangkin kali ki ban kia hi dengan mula so ji pala dena ta kadaw kan bu ji mai ka ya ki pai ba ji jela amar kini ki trok babut ki laban ha lecha sa na ka jingking dam ban ki upde lungba ka sulong taru kan bu jing ting amar ba ka ti jingking hantir ko ator lupa wa na kaleng ka ikut ko abu section de hantir i ba kim don ka ta jingking kli ka ba shisha ha ka ba ban pe ya ka wi ka jing thau jong ji trok ki bakit namar bun kitok ki bayai mata la shuyai be tu klem tho te namar bayai klem tho tim tip kan no ka khia kan no kalong ti wat ki bawan nang thina go tir ngim tip kan no ki khia i bawan nang ting than juai kan no ki khia i bawan than west nang tir kan no ki khia ti kan ni jing instinct jo sarkar na trai dei ta ngilai i kleng surok la torlut
Belajar lut berkejingkian kan kini rupiah satuan. Leti bak sarkar kan lay halor kan ni tengah la isitom nomor ba hakap. Yang por ngila pentip sa sarkar. Alay sinam tam ngila pentip sa sarkar ka bede ba kali. Andai lada ka sarkar hak kat kudu kan iklimat ru. Lajan kelam bak laban mu jiman sawat ya ki pai ba ki bayat yang tu lada ka sarkar kam kendit mentah. Jangan kendit salano. Di natakadaw kan ni kalala ban katalu ya ka ndai tangkali kawan je kita ba ndai kamar ba marti la syai ka mengiting no ban hagni por baki haya ikitrok ban kit marbam Shashulong, niat ini Shulong bypass. Kiudor segi marbam no ka baikit lah haban siu extra, haban siu tam semua pelajar, bukan gajar tingkah sikali. Dekat ni kan kata ru dia kamar bam marti, de hantar kan ka mengiting la syai sekadam ka kerak sekadam dengan syai ngin poisi ke. Dengan tip shoot ka gelanti ke bangnya nomor hadin kumulong ikhmat jo ni ka dong ka thai. Entala saus nami ing la keren sepang di jingkin dam. But antum tala laisnam tam lekran sepang di jingkin dam. So indrai kada ka kam ka ya hakni ko dengan i cheptiang ba. Ani ka jingba kli jungul jongki pai ba ki na thai jongki officer ko di pay department. Ani kan kata lut ya. Halor ke kendon ke badang shupin mi thamai da ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance ha ke bedai bat ki kendon ban yo jingbet ban ti do yong ha ke ne ke kenti santli ke seng bhalang ke jela kilami perthai ban persha ya ke ne ke kendon jong ke sarkar ki bela yang ru halor ke nongrem ban pin im ye ki trai muluk jong ke jela ke sarkar kala thau ya ke ne ke kendon tang na ke benta ki he spa bat ki badan jaka palat spa hektar keno kini ke santli ke seng Hapo ka jing lam khamat jong ka seng New Trap Youth Council ha ka jing kendo bat kinong pathai kubor ka khat new tarik mentau nai wing arajar arpoar ha Shillong Press Club u president ba general secretary jong ka HYC uba Robert June Kharjarin ba uba Roy Kupar Sunram ringkat u president jong ka HANM uba Lamprang Kharbani kilapen pau ya ka jing persyak jur halor ka kendon ke balapen mi da ka sarkar batang kitu ki badon ke jaka ka bapalat ya ka sispa hektar saneng kila banyo ikijing bet lani ka license banti ya udoyong lani kataka kendon ke balatep kum ka standard operating procedure ke balapen mi hakasan tarik ubanai leber jong ka snem arhajar arpawar Kajing persya jong kini kisan seng kalong namar kani ka kendon kalong kum ka tarajur ka bano siliang ha ka batang ki he spa kinyo bantrai kat ba ki badon jakatang khendiat kidu kamno bat kani kan kta ya ka yo ka kam yo jam jong ki trai muluk bat kan jur kajing pentre kam benami ha ka ba ki breu ki bana barjon la kentrai ha ka kerteng jong ki katto ka ni ki riu raha spa shimen kumta halo kani kajing persya jongki kini kisan seng kila pharu da kajing tho sho menteri rangba bat usembut menteri rangba ka jala banweng no ya kani ka kendon but kidon artli ki mat ye ki ba na kalem jongi ki santli ki sen ni sngo ba kidei ki ba kata du kata ya ka ri ba ka jemru bat kumju ru ya ki nong chong snong jong ka bri ne tra ba ka jalam khilahi barokoi habang ni pensiong nong rim ya kan ni ka SOP ke bagi dan ni nomla benlen ba ni haban ong ba kan ni ke SOP ke dei ka balasna da ki ta ki high level na benta ki high level bat jong ki high level boleh ong phi ba kan ni ke SOP ke dei by for and off the high level namar ba ha ka wei ni ki kendon ke bagi bu ha kan ni ke SOP ki ong ba ban apply ya kan ni ke mining prospecting license ban yo ya kata ka jingti dewyong ki beru ki ba apply ki habandan ke jaka ka ba omdona ya ka chispa hektar ti chispa hektar ngila de busung thu kala de ka jaka ka ba he ka bayar but kani kala bu jinge ya shibun ba ki beru ki bala imja na kani ka kam ti dewyong na ka pos ka pos dan ki beru ki ba kuat ban apply ki license ki don ka khendau hendrai namar ba ki don ya kan ka khendau ka ba poi hadu sispa hektar ka penlong ya ki banumla shu ban apply ya kan ka prospecting license ti pisu tho monu bala bandan khendau hadu sispa hektar kemut tang kat tu ka ningut ha ka jalan le bro koi ka bomut ba kan ka SOP ka din nanta ki high level
lasna de ki high level na menta jong high level but kuma kalong ya kani SOP menta la kam try tang de ki high level ki kani ka SOP menta ni kondu ka ga jingkta ni kondu kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du do yong pros ka wanra menta ya ka disparity dan ya jing appear ya ka yo kot ka ba kalong ba kani ka SOP ka ilat no satang ye ki he spa but ki company he pan ban wan le ya kani ka business do yong haka jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kani ka kam la sen lemba de ki breu ki jongi but khadu kalong ba kan wanra ya ta ka jing ya pher haka jing yo benta ya ka spa ko haki liang baro but ka ba khamso lungo kalong ba haba ka jala ka jongi ka wanra ya kani ka SOP Kim Sem Lobut ia ka rule lani ia ta ka mineral concession rule 1960 jong ka sarkar kami hakani ka 1960 rule jong ka sarkar kami ki ong ba ban apply ya ka license om dei ban duna tang 100 hektar kamut 100 hektar hajrong ni haban yo habdon ga jaka bat sala ban apply ya ka prospecting license hari ka jala me khlia ka jongi pat nakata ka 100 hektar ka penkius don chaka 100 hektar tila dangi pej ya ki jinglong ki jingman jong ki rilum ha kasi jante hil ne ha gor hil nginom la hiru bandan kumi kene je kendo spa hektar no bele hapadeng la don kawa la don kilum la don karyat la don ke eke nomor kani ka SOP jong ka mekhlia kumba kalong menta kalong kami hak hiru ya ka topur kopi lani ya ka jinglong jingman jong kilum kiwa ha ka jala mekhlia tina takdau na kaleng jongi la aida ka jing tho ka basai metasni badi pendu no ya kani ke SOP jong high level but lada ka central government ka sya bandon tang 100 hektar ka jaka ti beli pat ni mengi ni haban ra adu 100 hektar kata ka di ke ban kong amat ke baar ke bangi ni smokia na kaleng jongi ya ke bangi la ha ban bet kelong ba kat kum kani ke SOP la sya ya unu breu ula bandi bekhar ula bandi company ni manu ban suete tang ke agreement bat kita ki try jaka bat saya cakmat ya ka ta ka jing apply license kabomut bau de kharmta ula benete agreement bat unu badai tribal badan kendo bat ula la yo ban yo ya kita ka prospecting license dan ka mining license kabomut bangin ayat ngin allow menta ya ki non tribal ban step in haka cool business ya ka babaro si kata kim semlai olat nama boleh ka don ka protection jong ka lam ak ka jongi tenre kat kum kene ka rule menta ka ong ba la sha no ban sute agreement kabomut ke ai bajia kabomut kalong ba nang kong du kino tribal kin sayo lat ya kaban ya kini lang ya kan kam but ka ba arpat kalong la long bangi legalize no directly ya ka benemi haka cool trip boleh ka benemi kenom sha ban ya le business u tribal ban non tribal ka prohibit re menta lengba kan ne kamu indirectly pingi legalize ya ka benemi te komut kan ni ka sarkar menta nolor bakawan ra ya ka high level policy kayele aru banwara sai ki khar ban step in haka business but ka legalize what ya ka benemi transaction ya ka ba ki an ha jalan makhlia kila khang persya ya kane kam tin nakhleng jong ni ki samtil ki sem kuma ong ka HYC ke JNM ka COP ka EGNC GSM ni la dawa na sarkar badi ban wen ya tu agreement but ni di ban sya tang ye ki tribal bekinete agreement para tribal kata ka di Bangkong buat ke baar kalong di Wenno yang tu ka 6 hektar lada ka central government ka sya tang 100 hektar ka jaka ban apply ya prospecting license ti beli pat ni mengi haban wan ra ya ta 6 hektar no beli kumong ong phi ka jinglong jingman jo ka khandau rung im don hiru ban nolor kata pan kan wan ra tang ya ka jing yo spa kan katu ka ningut ki he spa bat jong ki riushimet ban penslori ki samla klem jam kam tam ki ba hakithan nong kendong haki district jong ke jala ke sarkar kala penmi ru ya ki scheme ba pher khanang bakin la ban sedang ki kam la jong da ka be trelang ru kom ka kan hun ki cooperative society ki de ki kan hun ki ba ki nong song snong ki de ban shem ka bu yakani la penslor ro sembot menteri rang ba ka jala ha ka jingkran ha ka jingrakhi ya ka cooperative week ha ka nong ba shlong ha ka ne ka tayo ha ka jingelang man rakhe ya ka all india cooperative week ka ban rup kundai ka blalong ha ka khat sau trek unai wiang 8000 arpuar da katran cooperation jong ka sarkar meghalaya
Rengkat ke jengit Trelang bat ke Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited bat ke Rural Finance. Harga baki Cooperative Society ni keleng kejelah kelawan bani Shimbenta harga ni kejing rakhir. Kabla penelong komsi benta kejing rakhir kejing dap menyuksan senam kejing yok lalut keri. Bat kejing dap sanpo senam pura kejing yok ialah kejong kejelah Meghalaya. Harga ni kejing elang usumbut Menteri Rang Bak kejelah Bak Preston Tensong ulalong kongsan. Rengkat kejing dan lang Principal Secretary ka Sarkar ubak kemi Ekatanat Cooperation UGHP Raju. Usong kenor jangka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited, ubak WK Kendia, Managing Director jangka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited, ubak Asman Nongbri, bat kiwi-kiwi. Kini kejingelang la ikusnam kerpang ru ikilai teligi kenhuan, kebala tip kum ki Best Performing Integrated Village Cooperative Societies. Kini kelai teligi kenhuan kebeli odiang yang kini kusnam ki kentup eka KM Integrated Village Cooperative Society Limited na East Khasi Hills, Kajalia Integrated Village Cooperative Society Limited na East Jantia Hills, bat ka Nong Kadait Nong Toa Integrated Village Cooperative Society Limited na Southwest Khasi Hills. Ki balai opdiang rengkat kepisah bamar Prapoh Hajar Tengka. Kini kelempung kebela penlong hapelau jangka State Central Library Hasilong. Keladon ru kejing peninam bak kejing dia kitiar ki babunjat ki balasna bat penmi daki Cooperative Society ki bana keleng kejela. Kentup nadok ki marbam bat ki wede ki jatiar. Kum Shibenta banken mau buram ya unong thokot bapau nam kejat ben riu hakase balang jong katayo la penlong ya kejing rakhi ya kalen khu sngi jap basis pa khat ar jong Rabon Singh Harsuka ha kejing alang keblalong hakase National Dobar Hall hamau khar. Haga jing rakhi kan mau buram ya kalen khu sngi jap jong pa ka perkhat khasi u principal ke St Edmunds College Dr Silvanus Lamare kumu kongsan rengkat bat ubaran samsutnga kumu sumbut kongsan. Kila sam ki khusnam shiki arngot ki samla pulie ki bagentup ya ka rila rempai dengdo ke belayo max bon ak subject khasi ha ka MA bat ka wan honlang khalat ke belayo he max tam ha ka subject khasi ha ka BA. Ha ka ni ke jingalang ledon lang ke president jong ko All India Poetess Conference Meghalaya chapter I Dr Streamlat Dakar ikong Eldora Lingdo I balong ka siutun jong Rabon Singh Harsuka bat kiwe-kiwe. Uba ransom sutnga uloong bau Rabon Singh udah ukpa ka perkhat khasi bat upro uba betin lenti kiwei pat kinong thok khasi bat wat yo melong sosotham bat uloong ba ka Rabon Singh Harsuka Memorial Committee kadang penbhai ke yang sa jong Rabon Singh ka badan ha mau mulo hasora bat shen an saple pat ba no yakni ka yeng u Dr Silvanus Lamare uloong bau Rabon Singh udah nong thok pawar bat unong thok kot bapau nam kejela bat kejing thok pawar ke dekerukom thok poetry ke badan tang hapadeng kejat benriu khasi bat ka Saitya Academy kadang persyang kat balak ban penderong ya ke pawar ha ka thop jong ke poetry kadang ba ke perthai barok ko wei kan yo bantip u Dr Silvanus Lamare ulapan pauru e kejing benyau bala wengno e kikot school kibla thok do Rabon Singh bat ong ba kejing wengi kini kikot ke kejing do nong ke bakrau ya ki khna ki bamenta uloong bagadan kejing ha kaban penrung ya ka ketian khasi ha ka 8 schedule jong kariti sensyari namar bahaki snam ki belalet ya ka khasi la pule hado ka kelas 6 andrei menta la pule tang hado ka kelas 4 bat amsham ladon ru kino ki kot school ki ban tho ka ketian khasi ya ka subject mathematics bat ka science pi ki jong upahai Rabon Singh ki penang kam ya ke baja por jong ki ngiru ki deman penang kam ya ke badan ha ka por jong ki ngasngo kemen sibun ba ka ye gesam ka don ka jing kri ya u pa ya penyi ya para jongki ba kila rai ban long ya kani besngi kum ka ye gesam kani ka pen I ba ka don ka jing ka don ka jing ya man haidin biang sya ka pateng ka balale ba ka de ke ba ngi don ka mat pertu om tam ki manging don ni dai bat ki wei ki basngap ya kini ki program jiki man haidin biang selaki tenrai nomor ba kai ka ba sting ha jai bodi juni kolong ba benta ka dong ba ngim klan ha ka menor nang ta daw ngi senjor ha ka menta
Gidan man klam, gidan kam man klam bahaha ko menor, mantip je lah kajong history kenapa? Lada pikendu ino rupim day mantin. Ngan ay usay ki Profesor Sundari mencuri kani tentang habang iji di kibring dong kadon kajing hot na kasay dia kan mi kelet ban represent ni kasi. Kimnod ban le itin. Balik itin na marbaki syong seir hakar na jong ka thumme. Lada pikranya na jong thumme ngatry pinod bet ban ya. Kawai tu hidung kam mantip ba ipahap rabon sing ilale ya ke ba ilabu usniam ba kubala keren ni konsulat ubra snak ba bat ubala persah mesim ya kinong tho pateng jongi ki pamenta ngamtip kanu hamni ki bala puli ya ka jingruai benyau jong kaling makau bal tho du paraski kata ka kuat kadon 1,000 hajar lain 1,000 hajar lain ba kadang tang sepam umanik raitong ba ka thumei jong umanik raitong pi menta ka kajikali kelong dai paraski yo tu. Bat kali je tu hanas panik mas pang panik raitong kamne ke bedon tang sora kadai ke bedon sepo rijantia nomor udai na kajai sim mailong raja bat paraski bomba udai na kapur lambari tingam tip dugano kata kadai bat upoi sethi namar ko pidi umyas batu bakunta ter kita ada pilak puli ke kuat nama keceka ke bawa tangim ya manik nak raitong kamdei seseorang mereka dei apa riboy tadi ke ba ni ba itu ki longsua ki balare ke macungi ki lale menta ka jengkeli yang ni baik di badan lang ni pan ni le yu menta Banlong unong mi khamat sakayeng dorbar jong ki Autonomous District Council kamdadai ba unong mi khamat unwan ra ekaroi kapar hakishnong ki thau lani ki scheme ki bahe namara jet ki bakin le esa ban penne yakariti ka dustur bat banyadai ka khandau ka syam Henry kalong ru ka jingker khu pat hakawai kalyang yakadong bat yakathan ba MDC unyale shitam ban penyo scheme penroi wat la ilong ibaret ru kene ko khubor ke bathau sha kene ka banta kadai ka bala urlong hakawe ka shnong hakane ka nong ba shlong UMDC jong nong thamai constituency uba latip lang khar kongor hagani ka tayo ula phai khamat shakawe ka dong hakashnong laujin riau nong thamai shlong kata shakadong lum bhalang ban ai jingerap gane ka shnong hakabe dei bat ki kampan roy bat ai jingerap ru ekador bardong bat ikiru shimet ha ka jingalang ka belengkot agane ka sngiu niu nong mi khamat shaka ki HADC ula IT shakadong lom bhalang ya ka work order ka basongdor arlak tengka banchna ya ki lentiat kejat ka belong shibenta na ka jing pan jingerap jogane ka dong ka balabu jingken ya ka jinglut ka bakot nyau lak tengka bat kani ka de ka jing plat pisa ka benengkong na kani ka mang tengka jong ka dong na ka benta kani ka lentiat kejat Hagani kesngi ubala tip lang kar kongor ula IT ru ya ka core computer bat ka printer shaka office jong ka dorbar dong lum halang. Bat nalor kani ula ai subharu de ki khieu song jasngi shaki san phongud kinong shong shnong jong ka dong. Ki basu trai belasngi kenang bikin yo ban song bam hakasngi baki let bela. Let's say buon nangi ngila puli hakikot sapang Swami Vivekananda hendrai buon pat ngimpat tip sapang kejingwan yuk kejat jengu hakane ka nong ba shlong bat ka yeng ka ba ula penlut por buon sngi bansa haka por ba uwan sakane ka nong ba ban pensa nam yakane ka jingwan jengu sakane ka nong ba shlong hakane ka kanti ka we ka nong thokon kala tho bat penmi sendon dakakon kanang ba ki pateng banwan kentip sapang kane ka benta Ya kani ka kot kabla ai kerteng Swami Vivekananda and Shillong. La thot da ka wei ni kinong thot kot na kajat benreu Bengali ka Malabika bisharat ka basong basa Harelbong laban Shillong. Kani ka kot ka bagani ka nong thot la thot shapang ka jingwan yo kajat u Swami Vivekananda ha kani ka nong ba Shillong ha padeng ubnai jemmang bat yayong ha ka snem syajar kandai spa iwei. Ubal penlut ika por bansa ha kani ka nong ba hadu arposngi ha ka wei ka yeng ka badan ha laban batti bazar. Kumta hagani ka kot kani kanong tho kala pen pauru halor ka jingdon kam ban sumar bat penne ka yeng ka ba Swami Vivekananda ulasa akapor ba uwan cha Shillong bat ban penlong ye kan ka yeng ru kum ka heritage site rengkat ka jingkershan jong ka kenhon Ramkrishna Mission ya kani ka kot la plat pat ba ha ka khat nyu trek mentau nai wiang 8,000 arpuar ha Shillong Press Club da ka Daya Sharma
ka Mani Kuntala Chaudhuri ikong Minimon Lalu ka Manjushri Ghosh bat ka nongtho jong ka kot ka Malabika Bisharat. Hasuab ngin peteng ki kubor ngin penken mau biang ya kimat bakong san jong ka kubor mentah katayo. Saateng ka jingsina ya ka Shillong Dauki Road bam ajaka kitrai jaka ong uba Preston Tensong. Syakot hadir sa Presiden ke FKJGP halol ke jing huri-hura unemployment rally. Yo jamin no ubernat marak hadin lai benai tam basyong patong. Sengokumen uba rembui ba penkiu hadu lai ni sausya ya ke scholarship ki kena. Beliau Abhishek ya ke office trekam jong ke AITC Harilom Garu. Bat yaro kino yelek kai bat ki coach ya ke Surka Meghalaya halo ke jing penlong ya ke North East Olympic Games Arhajar Arpoa. Kumba Jule manlaka snem naduk kipor hendai hentai kahima melim hakasing thok ding jong katayo kala penlong ya kale niam hayodu ka basisen chisnem da ka baknya bakriam bat aingu ya ublai nong bu nong thau ba on kerku kerdo ba ka khayi ka pateng hapo kani kayo kanlong ka babha. Hakane ka le niam yodu lasdang da kangu ka demble hakaduan badon hakli yodu bat adien kani lapen bu da ka jingkinyas yar bat ka pomblang balale da ulengdo jong ka hima meli. Ya kani ka le niam yodu lapen long da sankur khatwei kur jong ka hima ka balasdang na du unyi ukong henda hentai da ka baknya yo yar ka yodu bat ulang yodu ki balong kinu ya sa na ka bantaban yo e ka jingmap ka jingkurku kerdo ban bit ban biang ka tip briu tip blai ka hok ka san bat ban yo e ka kamai ka kaji bat ru ban bha ka yo ka hat jong baro ki basong dukan ha yodu. Haka jing le niam ka banengkong la penlong ya ka jing duai ka jing piran ringkat ka jing kinya yo yarang ba bat ulang rang ba. Haka benta ka ba ar jung ka kinya ka krem la pendon kam yo yar sensyar bat ulang sensyar ki balong ki shirong shirup na ki lai pos im ki khat ar daloi ban kam krau ka hima melim na ka benta ban yo ka jing janai haka sensyar ka bishar ka riti ka dustur ban roi ban par ban pahu bahai. Haka benta ka balai la pendon kam ya usniang ubalayeng na ka benta unyi ukong ban kerku kerdo ya ke et kahima uban kedup ban span ban serput serpai bat uban sempan ya ki bat hambor. Ya kan ni ka le niam da usyar blang bat usniang la le na ka kur khar kongor bat kumjuk ru na ka kur kalang. Hadin kini ka kenya ka kriam kilingdo bat ki bakrau batri jom ka hima kilai hiarpan sasha ka basa tempo bat la penlong biang ye ka ngu ka dem ban ai ngu yo blai nong bu nong thau hapo ka ni ka basa bat hadin baladep ka le niam la penlong pat ya ka shat ka kemen hakani ka basa shuwa bakin kiu biang saka duwan hakli yodu ban penkut ya ka le niam da ka shat ai ngu yo ulengdo bat kalingdo asat. Oleh yo kulai hat hakana paki kedolan Kepala bu belaseng da kilong kong ki bahswa. Masa kena setiap hat rasere cungna bakat wei aca kamu ko kena. Sengau mo kena kamu kadam kakak khu ka kedo. Hakana ka paki kedolan. Kepala seng masai kilong ni. Makin up mapai na kading na kamon. Kan up mapai na ni. Kain ke bagi kun ki haja, bila dom lengkat hangana ka paki kedulan. Hagan kat una usan mu khatwai. Bila sim ni ka benta ka phang, bakila buat ke din chat trong kita kirong ni kirong kong mo. Sngau snap kan ma phai. Hagan kat ma phai ko ni ba ko ni san. Kong be bila sang khiladang, dor kat ma phai. Hagana ka setiap ko mata. Hagana ka paki kedulan. Kalau kita seng kadang lebih kongsian mo. Kelam ya kango. Suit krai. Sabu sabnam. Panchat ai suat chat. Berkendang tuksnam. Jangan no. Ketang. Kosim yo kosim dua. Kamu subah kediam subah. Kumlangu kumlapan bunyi rupam nak ko dekat nak law.
Kalau beliau bambiang, kami mah kamu kadiam, ni kesenian asniam boleh nak bambiang bambit, watut, nampen biang nampen bit makai, tu payau, tu sium jauh. Ngau dah snap kamu supaya kadiam supaya urusan pun dapat berikut. Bambiang teh, kau kebah, bambiang teh, kamai kecil. Ban biang te bon baca ban som tengah ban som palai ban sop ban kemian te umlang salang Abang kopi kau kau dulu ban nomdon ke tengah nomdon ke sini apa milai apa nuan apa milai ban baik kita coba Kadang-kadang kami kuat kami super. Kalau kami ngawi tay sok kami kami kisah ini kita tong mana semua dia. Nado klik nado kita. Pun. Semua mila. Menara kita kintin kita. Kadang-kadang kami kuat kami super ada semua selia. Mana semua selia kami yang kami piu kami jam kita. Mamin sum selia, iya kan ya, kami ada kepat semua orang. Kata mau kerja, mau ngap Kalampung Yakob lekai ke bahetam hakani kathan chatai lamingi kabala tip kum ke second Northeast Olympic Games arajar arpoar kabala penlong hakani ke nongba shilong kalalong ke bajam bat ke penhun nadu ikinong ilekai ki coach bat kinong yalam jongki kenhun kibala wan yashim banta napo pratli kijela kirang bat ki thele kai ringkat ki coach bat ki noyalam jong ki kenhon nakaleng ki jala kilapan pau ba ke jing pen khre kalalong ku bajanai pha khamtam ki jakaya le kai kilong kum kilampung ba he ki bajulong shikiwei pat ki jala bat shabari ru kumju Kumbalong lem kiwe gijela. Kakun hun ele akai jong ne gijela Meghalaya ru kale shim benta habro khat pratli gijat jingele akai. Hendrai om baro kirang baki ele akai kile yo takma. Lakat taru kadon haka kerdan ke basau na pedeng ki pratli gijela bat ke Meghalaya kale yo khor shispa sab khundai tli kita kema. Kata laipun ru tli kita kema ksiar, laipusan tli kita kema rupa bat nyopu pratli kita kema renong. Kiba kambon kiba yokur ya kita kemaksiar kide haka athletics kata katsan teli baro haka karate prateli haka shooting laiteli haka boxing arteli haka table tennis laiteli haka wushu arteli haka cycling kawai haka golf kawai bat haka judo kawai ka jela kabayo bon tam kita kema kade jela Manipur kabala yo arspa sopotli kita kema Bakentop ya prapu prateli kita kemaksiar, nyopusan teli kita kemarupa, bat nyopu teli kita kemarenong. Bot sera kejela Asam kembali okor ars palai teli kita kemabaro. Bat kejela kebiyo dunatam kita kema kadi kejela Tripura kembali yo tang saupu ar teli kita kema. Wonderful. Thank you.
Today we have room number 78, A. Anjita Devi from Pulipur. In lane 7, web number 115, Sebastian Warmo from Meghalaya. In lane 6. Into 131, 129, and 118.
Nalor ki jingel akai haka athletics. Iweide ki jingel akai ki balayo bandringdor bat ki bakam songshit. UPCN ulayo bandringdor ya ki jingel akai boxing. Haka baki dan armut ki bala job ekata kemaksiar. Kawai kita kemarupa bat arteli kita kemarnong. Habapai pat syaki jingil akai kenhun. Kajala Meghalaya karong final haki artli ki jingya pop. Kawai kedai ki jingil akai basketball. Haga baga kenhun jongki kentai kele kendo bat kajala Sikkim. Haga ni ki jingya pop la sakhi ba ki pat ba nakaleng ki latuch ke indoor basketball court ka badanha Negrams maudiang-diang. Ban ai men siam ki thai akai jong kajala. Nrai namar hakanu kanu ke jingya pop kawai gidi ban job at kawai gidi ban rem. Hagani ka kenti ka kenhun ki kentai jong kajala Meghalaya kala syarem no hakajala Sikkim dah ndre punyo la prapun reo basket.
Sa kawai pat gajing ilakai ba kajela Meghalaya kelapoi syuduk ke final kadeh gajing kop lakai football jong gishenrang. Haga ba gajing kon kalong persya gajela Mizoram. Gajing ilakai kini kesi banyora akan namlado kelalong kebaya kait ba. Bat kebala pencong shit gipat ba. Ha kani gajing kon kakenhun jong gajela Mizoram kalayo ban penkijar Arsian. Hadin kini gajing Syatam Argol. Kirangil akai jong ke Meghalaya ru kem syamlado mensiam ban beteng ya kejing kun. Bat hado ke bakot kilala ban penkijar Sisian. Bat ka jela Mizoram kalai ora akan namlado. Sa kawai pat gajing ilakai ke bagajela Meghalaya kadang deka kenhuan ke barang kena atam hakmat jagi waipat. Kibla ilakai kini gejat jing ilakai da bonsnem kadang ke wrestling. Haga bagi rang bagi te ilakai jong Meghalaya kadang yo jihikai dan gomba shibnai syuaban sedang gani lumpung. Lakat taru kile kunteng e persya ik betebet bat ke bakam syampang ha kani gajing ilakai bat reungut naki kila job ya kata kemarenong. Kat ba waipat ulam mensau ha kajing yakun banyak kini takma. Ai kublai ningkong teng ai kublai ye coach malam ngan bam ba la pen training ngi tang kat no hi tang khat wei sngi khandai sngi ngi le kai ka e kan ye jing le kai bangin le kai bangin perform ru ngi ka e te kata hi ka wei ba ki dong le kai ki e ban le kai bat ngi ki la le kai jin prasnem khandai snem kilaya perform tama mangi pada tang khatwei sngi khandai sngi ngi le kai barok ki ong ba kinaga ki klan ki mizo ki klan dekat kung gajing sam jonga te ngiru ki klan tambaka wei bangi duna e te dekat teknik tangata hi ikna jungi bon ni ki baile MMA mo so di transition mentas ni wrestling ka compare kan baklabak maka MMA hani apa wrestling Pimlong re bantiak nak met hapo madan. Ina de gini shoulder joki madan uf laram. Tambah hapo MMA kalong. Ni penon kam. Kalong opposite everything. So kani ka game wrestling compare gini ni combat baro kam Pimyo rest fiap attack bet pimlong re bantuya. Cuma fiap point ru pimlong re ban rest. Saya warning. Tapi don big action bet man kapor. Dam don your warning.
Kamdon chale kalong penalty gidon ki you. Te kele ba gen tangkano sngi don bo khandai sngi bole don karwi sngi don wei bo pajule eiru tong tribala. Musia kawang menta tong ule ba gen tengah kemen gen gile yale ba te ge wara kusnam tu mriu tri ki bronze. Laingot kenthei laingot serang. Te ge biangi Haki hinyo sngi kenti kejinga kun kelalong ke basyong syed hakaleng gejaka. Bat hakabakut no kabasngo tenat benia sngo kalong. Bagi Sarkar Meghalaya Democratic Alliance dan bagi Meghalaya State Olympic Association rengkat bagi tenat Sports and Youth Affairs jong kejela. Bat kiwei di tenat kilale shitom ban penlong yang kena kelempung ke bajob. Bat kebay rengkat kerdan bat kiwei di kelempung ki balong sabar. Ya kena layo sngo na ka shentur jong ginoy lakai bat ki coach jong ki kenhuan ki banabar kejela. We are very happy for your welcoming and showing good hospitality to us. I feel very good. This is the I think that this is the greatest competition I've ever fight in my life. This is a world class. Yes, world class standard. Yes, it's very good, very good, very good. Better than my home. It's quite better than my home. रहने का तो बहुत स्टैंडर्ड है. That means नेशनल लेवल स्टैंडर्ड है. खाने का ठीक चल रही है. और ओनाइस भी अच्छा है. मैं पूरा सबसे अच्छा है ये. इसका स्टैंडर्ड रेसलिंग का अभी मैंने सोचा कि मेघालय में कोर्स नहीं है, रेसलिंग में नहीं है, इसलिए ना अभी मैं देखा था वो असम को रेसलिंग में वंडरफुल. मैं ठीक से अभी क्या बोलेंगे नेशनल लेवल में आ रही है. नेक्स्ट टाइम में वो लोग जीतेगा शिलोंग का. ये बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करने से ना वो नेशनल लेवल भी मिल जाए. Te paralog dakitu ki kubor ngi lapoi ska bakut jong thup kubor jong i menta kata yau ngin se syam byang bat phi la syam ta yau khup lai chipu.